ሰላም ሰላም ተኸታተልቲ ዳሜራ ኢንተርቴይንመንት ንሎሙ ድማ ከምቲ ልሙድ ትግርኛን ዶሽን ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ ክትከታተሉን ድማ ብክብሪ ይዕድመኩም ቫስ እንታይ ቫስ ኢስቱ ጊያርነ እንታይ ክትበልዕ ደስ ይብለካ ቬልሸ ኣየናይ ወይ ድማ ኣየነይቲ ቬልሸ ፋርበ ሃት ዳስ ክላይድ እንታይ ዓይነት ሕብሪ ኣለዋ እዛ ክዳን ቫን መዓስ ቫን ኮምት ዴር ሱቅ ባቡር መዓስ ክትመፅእ እያ ዛይት ቫን ካብ መዓስ ዛይት ቫን ቤስቱ ክራንክ ካብ መዓስ ኢኻ ሓሚምካ ቪፊል እዋ ሰዓት ክንደይ Wie spät ist es? ሰዓት ክንደይ ኮይኑ An wen ንመን An wen denkst du ብዛዕባ መን ትሓስብ ኣለኻ Wer መን Wer bist du መን ኢኻ Mit wem ምስ መን Mit wem hast du dich getroffen? Mit men terakibka. Von wem? Bimen. Von wem ist das Geschichte? Neimen Santa EU. Wie? Kamei. Wie heißt du? Men Simka. Wo? Abei. Wo bist du? Abei Allah. Woher? Kabei. Woher kommst du? Kabei Metzicha. Wohin? Nabei. Wohin gehst du? Nabei tkhayid Allah. Wie oft? Kindesha gize. ወደ ክንደይ ጊዜ Wie oft gehst du ins Kino ክንደይ ጊዜ ትኸይድ ናብ ሲኔማ Wie lange ክንደይ ዝኣክል Wie lange bist du hier ክንደይ ጌርካ ኣብዚ Wie viel ክንደይ ብዝሒ Wie viel kostet das ክንደይ ዋጋ Was für እንታይ ዓይነት Was für ein Handy hast du እንታይ ዓይነት እያ ሞባይልካ Warum ስለምንታይ Warum lernst du Deutsch ስለምንታይ ጀርመንኛ ትምሃር ወይ ድማ ንምንታይ ጀርመንኛ ትምሃር